Hello, mundina sopi. Gole paite chang na bekon chibai. Dunia pathin thua Bible chang an ho lim hi tiuti. Awuta. Hovel I khusang naw gam hi yetle long kham ma zenga. Ajek chu sol na sanga banga hovel technology le asang talota. Ain le jo cheng hi Bible a me ya. A solution Bible am vegi zekin again no pen chu I cha teo I tu teo ho hi e ai nu le pa jeng hi le sitanin banga technology mang chan ha pin ei them ti hi again no ba ya je chu Bible chang mun ni mun thum ne ni tingun Genesis bungu chang lia chun hitin gena ni film son te mi ha tak tak anuma jilai khan pathin cha te to mi him cha te kha hung ki cheng wa jilai khan le ni film son te khanum taw hi te zen again no pen chu job bung ni hun le hitin again kita pathin cha te to mi him cha te ki pon la khan setan kha hung te la ti akhang tu lai ewa dinga iwak het dinga de pen tu lai a banga digital id digital ta tuiti ho thil chom hi ha pin banga khovela mi hau tak tak milal tak tak president prime minister ti ho gambung ati ho hin ki tho kho bin the new world order he hat sak ding ya chu Hovela mi pi te hi chaga te hi banga mi haw lo te mi chaga te paw zo lo te ho hi sum hol nai de dem hi lo blackmail de dem hi lo kichep nan e mango ti hi a head doc the na khadome ka bak ti ni yek chu tua digital id digital tattoo e hi lo le microchip ti ho hi hun mang cha mi him te hi ha pya hun controller khovela hi vai hom na tua igen illuminati kiti group te ho hin ja hi ha pan dik chumi how richman laga hi Bill Gates Microsoft chairman pa ye company nei pa hoya azo le Biden ti ho former US president ti ho mi how tak atama mama hin khovel hi hoi taka hi controller thuni le cheng thane wan thamzola space danga planet choma in ki saga ding ti hi atupui hi chu je kin ka bak gen nom pen chu je technology je science and technology thim na chun khovela hin vai hom ta I mobile ho android idrem mobile asim aning kal cheng hi je science and technology sang talotan je pen hi ha pin namatin thupon bung som le thum chang som lagi ta again hung tung ta 666 ko je kho approver I ball duty da hi dokta to le India te hi ka head dan the new world order hi lit ball dinga India te hi akigen hi ti thu ke hi chu ka ayek chu India te hi population khowela ngambung country khala tam pen hi ta se ka overall khayun le hi ni film son te gi ti ko ma dangai pa setan thil hi theina ni thagao bo setan le loi te ati the hi ti ka gen no ma ajek chu I cha teo hi ei mi him te le mi him te ging tu te jeng hi le ni thagao thieng tho pol na pata chu ei zuk dok dinga hi je ni film son te itidim thagao sol itidim to jon ha pya setan hin pan nai ti ka gen no me ain la zo dek lo ding to Armageddon the new third world order the third world war ti ho hile ave kai hum ding hi le atop na chu thupon bung som ni chang ko hun hitin ge ne Christian tedem democracy to akai zawe gambung cheng hi hung pang kho min tin Islamic to akai zawe gambung cheng communist hung pang kho min tin hung ki dawin tin
azo na wang chu Islamic ten e hun zo mai thi democratic country ho hila le top na thu phon bung som ni chang ko again hoi ma chu pathin in wana ba mei hun sola je email ma teo chu hal chai ding hi ti anen le sin thu phon bung som ni chang ko ye ka wak ti ni je chu gol zo na chu bible again dan da e yo a hum tho ding ye lal pa pathin hi ha pi ai nai thak ding ai ti ki gen no me I hin na te ilung thim te ne la lam te bang ki ma he pathin him bel lo ni ta tun le mu the khel wa hi lo jat chom I cha te hi setanin pathin ki ngai chi ding han nang ai thagau thing tho to I ki pol na ding me nang jing ai e weng in sung jing hin le ilung thim jing hin le mobile la pata technology chom mang chan thil chom mang in hi tin e kai mang wa atop the 666 ka I parts body of parts of I tak sa ho le tampi machine robot gola hung ki to ding ye phat la hak sat na hung tung ding Armageddon gal the third world war pata hung ki pek ding agin moi ai le jo chu ding tu ten I tok le khok lo I tok man tak lo wa e ma thi na nei phak le khok dek lo apoi mo chu bang ma dai pa I pin thak te re zon bung thum chang thuma na pin thak lo ju wan gam lut pon chi je hak sat na gim na the na cheng hi tak sa le thok ding peng thak lo ten a zo le thaga wa thok ki ding thi chu je ke ge nei po bible ge nei chu a thu pi e Matthew bung som ni le chang som ni le get som ni ko la kun le salong na ta ka zen mulu kol te om hi ti ho in ge ni mo aksite thapi te nisa te hung thim ding thisan hung sok ding hung pul thading juk thading ye phat chu le to alumni group iti te mi haw ho in space in one thamzol in na sale le juk tha ka ding is Hebrain le ge na to Matthew le ge na aksi ho hung pul khovel chau hilo van lama universes le sit khel lam da planet dang a thil cheng hi le khen dang na hom de ti bible again sai ye jun I bible ha pi ai sima I bible ti lo chem jam dang lo hi e ging tu te de ha pin pau cham na thoin in sunga zat chom in type chom se den na sem jing ti he komin lalpa gin nangan ha pin pan la le hin ti in ki de an king e ki pa ge